are the champion, my friend, and we'll keep on fighting till the end. We are the champion, we are the champion to the home, Dumateho, Alusia, Alusia, Jepetiki, Tibu Maro, to the home, Dumateho, we are the champion. Horas, selamat pagi Pertiwi. Baru kabar sehat dong. Ima mau sa panggung. Freddie Mercury dari band Queen dohot Jack Marpau. Sada mandok, we are the champion. Kita langsung juara. Habis si Jack Marpau hidup ko di mana? Tuh dia ho dung mate ho. Berjumpa lagi sama saya guys. Sidorus Parbella channel. Jangan lupa guys, like, tonton, and subscribe. Jadi bagion yang bercerita, kalian udah lupa dah. Bagi tolong jauh, like, comment, and subscribe katanya. Jadi ngomong-ngomong soal kematian Dangi, ada orang cerita. On cerita di Pargojek doh. Alay, ano mata tapi reng aha hubungan ni Pargojek doh kematian. Jadi Pargojek kot Dangi, buat musim corona kan. Jadi atar maul do mengalului sewa. Sahak memang tuh jam 12 perung IP. Utik sewa na, paling mulai 5 sewa. IP ngejago. Jadi bayon dari Pargojekon tiki kebetulan lewat jam 12 porong di Joloni Mall dangi. Jadi ibaratnya mana mak? Adong sada nak bu. Bayar bak mak kan biasa nak pakai aplikasi. Oh ini pak mati mana do aplikasi nak? Jadi Jupangi mana mak? Di Jupangi mana mak anak buru? Besokun. Mau ke mana dek? Nak mau ke sana bang, mau pulang ke rumah. Ini mana kan? Udah jam 12 malam ini. Dari mana rupanya? Biasalah bang, baru pulang kerja. Inna nak buruan. Dangi. Oke gitu. Ayolah dek, biar abang antar. Inna Pargojekon. Dangi. Jadi sau may pataro Pargojekon tuh jadi. Biasa mah duli-duli dangi. Bateri goda mau anak buruan. Jadi orang mah kira-kira 1,5 jam. Sahak mah halakot di tempat nasipi. Dangi atar jarang do penduduk isi. Jadi roh anak buruan. Udahlah bang, di sini aja dek tinggalkan. Inna. Kenapa gitu dek? Dekat sini ya rumah adek. Inna anak buruan. Dangi. Ya sudahlah kalau begitu, Inna. Batu rumah anak buruan. Betar songgot. Dangi, ala berubah mana? Nak ini mana pakai celana jeans? Sonari nggak berdaster na warna na botar. Bayi pak noti bayi omak. Shit kijang tuh. Habe pak ni itu anon, dengdes tu taro. Kan berarti bego dong. Roma bayon Pargojekon dagi turteriak may mana. Kuntilanak, tolong kuntilanak. Ini mana kan? Apa naik lari mana? Terus si kuntilanak kon. May duk ko ni mana? Mengelusi Pargojekon. Biar aja daripada kau tukang ojek. Sangat dope. Gijangkuhan si kuntilanak dagi. Barawa Pargojekon dagi. May duk ko ni mana?
Hunang maleas rohang, hunang magicang rohang, argado holok kitiang, nang pipat gojek. Bagaimana nih malah lagi den wesi, kami nang saut keur pargojeki. Kutilanangin nak, biarin aja daripada lu tukang ojek. Nah, ini mah beloak. Jadi adong masih ada cerita musik. Ali tong gua adong saku pau na tu habiguan. Jadi adong ma tong song ni gojek do tong hona tu gojek kon. Jadi kebetulan gojek kon dangi lewat sian pemakaman. Ba mau ni rairaon. Ina para gojek kon. Mulu lewat tau. Bosutu ni Jepangnya we narohana kan. Aile mulu dang lewat tau. Ai ulan do delan. Mamu putar sianan ngeberuhu narohani para gojek kon dangi. Jadi barang di mana, Pak? Beliau mana? Jadi betul puro sikut tilanakon dangi bekezer mah. Ye rumah para gojek kon. Sapin kan. Ya dong saya tung neng dapot. Ibalap musik ke pakacang pargojekon. Dangi bay susul musik. Bay pakacang do be. Ibereng pargojekon kutila gabekan. Bay lami kacang imana mak? Lami adu imana mak karetao. Basongon imana kon. Kejar-kejaran dangi. Jadi 3 kilometer berhasil lu disusul kutilan akon si gojekon. Dangi bisu lu ba irem mendadak maun si gojekon dangi barang alai kutilan akon husa-husa dangi inna do bayi bereng makareta ni par gojekon ibereng mamerek na Yamaha semakin di depan ala dang boy gedui mana dang boy susuli mana itu riwering gimana dong ya ada merek kereta di mayon narohana kan. Hei, gimana, Mak? Oh, Yamaha motor rupanya ya. Yamaha semakin di depan. Oke. Selamat pagi. Orang selamat beraktivitas. Gunang maleas roham. Unang magicang roham. Argado holoki dia nang pepar gojek Yamaha semakin di depan.